Kamot gaya, Marihilda. Kasarita ko man itatatunyo. Awan mo, tao iti balay da. Adda na pananda. Ngam sigurado nga agawid dagijay inton madamdama. Sumot na gaya, ma. Aguray ka. Anya nga iti imbulsam analabaga, pare. Si kakit di mo't, Marihilda. Awan da ito'y, Mari, awan. Anya nga awan. Kat adda ti makitkitak, pare. Panyok da ito'y. Si kakit di mo't. Panyo lang gayam. Ngam kasla marigatan ka pa amang ibagamoy. Ha? Sige, pare. Agpatuloyak nga rudan. At dapay na patag-alakad ko. Sige, agan anad ka, Marihilda. May maglangan, ta nakapagrasunak. Sana mo't siguro nakita sinukit ko apanti ni Kitty. Ay, andamot langan remembrance ko iti dayta a Kitty. Apay akas tatiisam mo ang nagawid, Mario. Ay, naragsaka ko lang. Bakit? Naragsak. Atuyin ti pagatang mo karne. Si kamot ti mangiluto. Mapana ko ni ti silita. Agure ka. Anya nga itayong bulsam lakay. Ay, awan da ito. Bakit? Nan, kita agman. Ginatang kumot. Para ka niya ka lagi dinaya. Adaman madlaw ko iti asawak, Marihilda. Anya day tamadlaw mo, Marisalma. Sipod nagbakasyon day taakiti dito'y lugar tayo. Nagdakkel mo't tanti nagbaliwan nila kay kumare. Panag ko na, ada ilimlimod na kanya. Kas kumaitian niya, Mare. Amangan kit dinadamot tan milagro nga aramidon da, Mare. Si kakit dimot, Marisalma. Saan akas kin nila kayo mo ti type ni Kitty? Anya nga iti amu tayo, Mare. Nakasaritak ni Kitty, Mare. Adda ka no ti foreigner anubyo na. Ti asawam, ti bantayam, amangan no adamot ng aramidon na akalukwan. Nakita kat iti paraangan datatatunyo iti naminsan nga aldaw. Awan mo tang tinalabag apante, Kitty kaanakan. Kasanong awan, kat insalapay kumat gitarawarsak bay arin mo tayo, Auntie Roseng. Awan mo't nga rood. Itay pa'y asap sa pulok, ngamjak mo't mabirukan. Ni Uncle Tonyo ngay, isumat tinang isarak kadagiti kawas tayo. Amang ano indulin na. Wino saan, amang ano adalaang dita, Ante. Tulungan nakman amang sapol kaanakan. Sapay paboritok day apante. Anya? Regalo ni uncle mo kanyak dayjay. Red di color na. Wen, Ante, nakitakday jay idi nagsalapaya. Tulungan nakman kit di amang sapol. Saan amabalin amapukaw dayjay. Jack mat makita, Ante. Awan mat tinainayon iti kawas ko. Biniro ko matlaangan dita paraangan. Taamangan kunak no naiyangin. Ngam awan mat. Ay, kasano pa yun dayta. Sapay napatag kanyak dayja apante. Amangan kit di mat no sinukit da, Ante. Asino kumangay ti mang sukit no bilang. Asino kumatiag ka interes iti pantiti may sabaket. Ay nawaw. Nakita kat mayat nga minti disinyo na, Ante. Agpatulong tantulatan kan uncle mo inton madamdama. Amangan kit din no indulin na may. Nasaysaya at pay, Ante. Makabannog ti agsapol iti awan. Indulin mo ka di tinalabag apantek tonyo lakay. Pantay? Wun, tay nalabag ang regalom kanyak iday. Amangan no si katinang idulin. Saan ba? Bakit? Apay ka day? Nukas nga raw. Talaga amapukpukawin lakay. Aniya? Awan mo taon. Tiyak mabirukan. Itay pa'y asap sa pulon may ngam awan may. Mga no na ilaok lang kadagiti duma abado tayo. Awan nga road lakay. Asino kumangay ti mga lano bilang lang? Bakit? Anya ngay tamu tayo lakay. Amangan no sinukit damutan dita.
Ay, advance kalaunay mo. Bakit? Sino kumangat yung mga rami diti kasta? Day tati saan tay nga ambaw. Ayag sa ludsodak to man kadagiti kaaruba inton bigat. Ang mga nuad dati nakita da. Imay kamat na narusing, anya ti masapul mo. Ang mga nuad dati nakita yu atao, anapan ijay balay medical man, Hilda. Apay ka di na narusing. Mapukpukaw nga ron ti paboritok apante. Anya, inwar lang ti kaanak ka tapno mainitan. Nga mawan mo tan, papanan na kumangay nana. At pagkasinukit dagiti limabas. Red ti kulor na dayjay. Red as in nalabaga, nana. Wun. At dati nakitak ang nalabaga alupot iti bulsa ni Mario Idikalman ang naggapo iti ayan nyo, nana. Ti kunana idi nagsaludsudak ket panyo na kano. Ay, naglukon day taatakaw. Anya ti sapsapulam tatatun nyo. Ay, si Kabot Gayam Silma. Sapsapulag ti mapukpukaw apante ni Nanam Aruseng. Anya? Danay salapay, sakbay arimwar kami di kalman. Ngimdimot kanon mabirukan ni Nanam. Siyak tinangisir kiti bado may. Ngimjak mat nasiputan no daan sirkaw. Ay nawaw, amang ano na misplace laang tata. Wano saan, amang ano sinukit mo tan dagiti limabas. Sa apay napatag na di apantikin kwa na. Iti kinaado ti mabalinda asukitan, di pa'y lang pantimot, di bakit? Ay nawaw. Ay, pasensya kayo na tata. Ngam awan may tulong ko. Tawan Kunti pantinikiti asinukit ko. Amangan kit ni makita na kat agimon tumaran. Ditoy. Idunin ko pailaan nito yung drawer. Sigurado adi na pagan ano no dito'y pangikargaak. agpudno ka mang kanyak si Mario. Ay nawaw. Napudot man ang ti ulong bakit. Anyat na napasama kaya. Di ka man agin didiam mo. Si kakaditin ang sukit iti panti ni Nana Roseng, ha? Panti. Pagan anok ko matipanti ni Nana Rosing nga bakit. Nakita ka numat ni Marihilda nga da nalabaga alupot iti bulsam idikalman.
Ti ko nam kanukan kwa nakit panyo day jay. Awan mo ti amok analabaga panyom. Ay, awan amok no may papaniti na ita, bakit? Di ka man agul-ulbod si Kamaryo. Irwar mo kit din, tapaborito ni Nana Rosing de Japante. Agbain ka mat ah. Pante ti bakit? Pagintiri sampay laang mat. Irwar mo kunak. Ginakpay la parigato namang sapol. Awan nga ron, bakit? Di nakululbudan. Sa anak nga agsardeng aging gaadyak mabirukan day jay. Sigurado nga dalaang dito'y balay. Awanin. Irwar kon, bakit? Makihitam day ta? Inuhuray mo pa'y laang mat ang makaungatak? Sa dino tinangidulinam, ah? Anday ti drawer ko, bakit? Nainayon ka na iti papapel. Ay na, Mario aya. Talaga nakababain ti kastangar aramidam. Kunak ano pantinikiti. Jakmat amo ako kagayam ni Nana Roseng. Pantiman ni Kitty wano saan. Nakababain latta ti kastangar aramidam. Ay na, talaga nga agburak ti darakkan ka. Nagado pantik dita. Ha? Tay pailaang mat panti ti sabali at tao ti pagintirisam. Ay nawaw. Anya pailaang ti aramidam, Mario. Kunakmat nga isubli mo day tapanti. Eh, mabalin ka niya si Kanti mangisubli, bakit? Tasyak pailaang ti baon na. Tumakder ka kit didi tantamapan mo isubli. Di mo orayan ani Nana Rosing ti umay dito'y balay tayo. Sorry nga minan, bakit? Pakawanan na ka din. Pagsaritaan tanto ti may papan iti day tabanag, Mario. Ti aramidam ita, mapan mo isubli day tapante. Di kalaagbain matitikas tangar aramidam. Silma! Silma! Adda ka kaday! Hey, Ni Nana Rosing ti agbugbog kaw itirwar. Amangan no amunan ti naramid mo. please, bakit? Si kakumanti mangisubli kan ko, ana. Mabainak asumangaw. Maglagayam! Ngam nagturad ka ang mga ramid iti kalukwan. Silma! Mario! Ala, rumwar kan. Tano may sublim day ta. Agsagana ka ta talaga
Kanumat ija paradan, hindi na palabas alawas salya. Ay nawang, sa anak amakiapa no sa andak akinarit karit day siya aberta Romel. Binaganda kalaeng ka ni Berta. Tapos na sumingsingit kayo itipila. Di nga min makaawat day siya tao. Ay na, nood na ngamin tipila. Agpila ka, bakit? Di mi nga rod mauray tamarabyan kami matan itigayom ko. Ura niya pa itirason mo, kamali galata. No pila ngamin. Di ka kadi agpa-importante. Siga ak dito'y lugar tayo lakay. Amumat akabutang dakdag iti tattao. Boses ko pa'y laang kat kabutang dan. Dayjay laang aberta ti bastos. Awan respeto na kanyak. Ay nako, karespeto kaya mo. Makabalas akto. Saan laang amay may sa ti aldaw. Awan na tamo kon. Amang ano nagpatinggalaang manan iti sa uday ta. Agin tuturod ka manay. Kitaam no asino ti lumabas. Ti kalugaran tayo Bak! Nalalam gayam. Agin pipintas ngam awam mayat amang ikalay sa kinkwana. Naku nampay. Si dagiti ubing. No kasta ti lang ati maasawa. Kasla na kupit alata ti ropa na. Ay nawawa. Timalyaw dito'y ayanta sa nagkusilap. Bay ama. Tagkusilap aginggat kay kayat na. Nakabalas tamatlagan iti dayta babae. Di na amo no asino ti bangbanggaan na. Talaga aday jay asalya tatang. Nalastog launay mo. Ay, lawaw. Apay ka di Berta na kam. Lima basak iti paraangan daytay. Kat paspasagidan nakit din. Baak kunkunada pa'y iti tumboy agayem na. Ay, na, di mo latan patulan. Una, itata makapagtepelak pa'y tatang. Ngam no siyak ti mapunuan. Ang mga numadanog ko ti sungo dayta a babae. Di mo patulan ti kasta klase ti tao. Tatang, saan nga agnakam no agul ulimag tayo laang? Una, ngam sayang mo ti oras mo kinkwada na ka. Di mo sayangan ti oras mo ti kakasta klase ti tao. Tao po, gumatangak man. Siyak pa'y tiyo muna gumatang, nana. Ay nawaw, siyak tiim muna. Aglisi kayo kunak, ta siyak pa'y ti gumatang. Tatatun niya ang gumatangak man. Talaga na irwam ka, asika ka na yun ti priority. Siga ka iti paradaan, iti dalan, ang graman dito'y tirsena. Saan anasaya ati kasta agalad mo Awanan ti maaramidan yun no may papan iti day tabanag nana. Basta siyak, maalak ti kayat ko. Saan laag nga itati aldaw? Katun mat ngamin nana. Dumteng to ti aldaw, makatumpong ka kunak nga round. Saan to mapasamak day ta? Ngamen, sikata kasiga dito'y lugar tayo. Kitam, kabuteng dagiti kalugaran tayo. Awadan ti adu asaaw, paumayan ti aglaklakaw. Agawaam ti gumatang, ta saan lang asikat ti kustumar. Paimportanti kamat akanayawn. Uwan ta importanti akmat atalaga nana. Bastos ka bakit? Na, bastos mat asasawam dita si Carmel. Nakita tinaramid mo kinanain siyang iti tersena. Di ka pa'y maragsakan, tasyak tiin mo na nga inasikaso da iti tersena. Iso anakagatangak adagos. Talaga kalaban ng amin na kalugaran tayo. Amom lakay. Uray anya pa'y ti aramiden da kita tattao kanya. Awan ti laban da. Awan ti laban da iti siga kas kanya. Feeling ka mo. Nangiwat ka lang mo. Ngam di mo amo ti dumanaw. Wano makipinungot ay nawaw. Di naklalaengan di Romel. Ngamen,
Mangagpailaang dagiti kalugaran tayo ti boses ko kat agtig-tigergerdan. Ay na, naging tuturad manan. Pakpakawan. Agawaam tanyat orasan lakay. Kita man na, di kagban na siga dya pradaan. No kasapulan nga aramidek dayta, tapno saan amasayang ti oras ta. Aramidek Asihin mo ti mayat ngagpilpila iti nabayag iti paradaan ngay. Bakit irespeto mo ti padam a pasahero? Saanan amasapul nga aramidek ti kasta. Kas kanayon ko nga ibaga. Makita dalang ti aniniwan ka, wano manggagda ti boses ko ka mabutengdan. Kasanon, numapunwan dakin ka. Idi pa'y kuma, kinalaban dakla kay. Ay na, talaga alastog ka. At least, may ranranod ka iti kinalastog ko. No kadwanak nga aglugan, saan amasapul nga aguray ta iti mabayag. Kumuna ka lang ngay. Dak ka ti makigidran ka. Siyak lang ti maibabain iti kastang ugalim. Nangamong ka Amumot apila ti aglugan, taman man o ti agbiyahe dito'y lugar tayaw. Numaladaw ka iti lakad mo, gunggunam. Umuna akon, makaamu ka matan. Awan magkaya man ti jeep. Masapul nga tricycle lak. Nay, si kabagayam na itasalya. Tituya ko ngagpila tata. Sakpay man ti umuna nga aglugan. Rush nga men ti papanak. Ay, oras siya. Ras mo lang kilakad ko. Urayan nyo langan ti sumarunong agbiyahe. Ay, sana mabalin. Ay nawaw. Sadak ka di nga amamo tata. Ama mo ka. Yung sana mabalin na pagbigyan ka. Tabala na wak mo tinitilakan ko. Sabay sa. Itaypay ang nakapilak. Dito yung kay sika, kasangsang po mo lang. Saan aga po at raon kag bombantay kasta ng aramidam na kaw. Kayat mo man wano saan. Siyak ti umuna iti pila. Awanan maaramidam tata. Paradaan nga agin sisiga day tasal yan, nana. Nakagiddan kanukad ni tatang idinagpasentro. Ay wag. Uray ije tersena. Amin a lugar. Masapol nga iso ti number 1 priority. Uray ije clinic. No kasta makagiddan kaw. Ti kayat na kat isaw ti umuna iti pila. Uray adda pila agdiritso lata ije sangaw. Saan abi nagbagaan ni midwife, nana? Binagbagaan ni midwife idi Lunes. Ngam saan nagpaabak. Naglastaw ka sumungsungbat. Una yan, ti kastang ugali day tasal yan, nana. Uray professional, bastusan na. Sobra tingiwat na. Kaipagarup na akabutang dagiti tattao dito'y lugar tayaw. Mara na aklaang manan, kat kasta ti aramidan na kanya. Ay, makaramanan at talaga. Agruam day tababay. Salya bakit? Pinagsasawang ganumot ti midwife ija clinic. Arsino tinakadamagam iti dayta.
Nagiti kalugaran tayo akadwa man nagpila iti klinik iti Lunes. Ay nawaw. Kasano asaan apumudot ti ulok kat pagpilaan na kit den ije likod. Wala, talalakay kanu ken babakit ti nakapila. Ngamsi ka, awan ti babain mo asumingit iti pila da. Iso binagbagaan da ka. Saan ang nagreklamo dagiti babakit ken lalakay. Dayjay laang a midwife ti agpakalaeng. Pasol namat laang. No apay a pinagsasawak akas jay. Agbain ka mat, bakit? Nakaadal jay tao abas bastusan. Ilugar mo mat at ikinasigam. Taawan mo't ti ilaban mo, iti may sa midwife. Agin tuturad ken nalastog laang dayjay a midwife. Kaputa nakaadal. Ti ibagam gitde, nasakit tinakam mo, tadi adal tinang sita iti kinalastog kin kinasigam. Ipagarok mon samot ngamin asaan nakapatulan. Anya nga ita. Pudno ka di, binagbagaan na ka ni midwife ijay klinik, idi Lunes. Wan, no saan lang ano ti tao, kinabil kon. Kinabil mo kuma. Apay palubos mo nga ibabain na kay tisangwanan ti ado ataw. Makabalas tulat tayo ti dayjay a midwife. Sabagay Gaputa ni Adal, natangsit metan. ti ko na siguro kat kabutang mo. Ipakitam kan kwa na, ti saan na pa'y anakit kita. Ay, wala. Awan ti bibiyang ko, uray pa'y midwife dayta. Paibusan ti maintenance ko, anak ko. Kaano amang lukat ti klinik, tatang? Di ko na ni midwife ket every Monday kano nga available ti agas. Adda ka di pa'y tumarinyo, tatang? Mayurayo ka di? Well, umabot pa na ito itong Lunes. Imbaga klaan nga nasapsapat at mamanak. Numabaling kasi ka kumapay ti mapadmakipila. Ay, wala, tatang. Ipilaak tumailaang ni nanaing siyang. Amangan kunak no makagiddan naman day ta asalya. Ay wala. Sapay mahilig asumingit iti pila na dya atao. Iso binagbagaan ka no ni midwife, tatang. Aya, Iso ti istorya ni nanaing siyang. Uray kasangsangpet na kano ngamin kat agder-diretso iti sango. Uray ammo na nga dapila. Nalastog pa'y kano amang sumba-sumbat kan midwife. aya, nagturadan. Ay natatang, agin tuturod laang dayjay. Ay nawaw. Mapanak agpila ijay klinik, nana. Adda ka diti ipapilam. Mapanak mga la iti agas ni tatang. Alaman nga raw. Yalanak man iti maintenance ka, tapno saanan ama sapaw ama kipilaak. Sige, nana, ikanak iti sampel. Tapno isulaangan ti ipakita ken midwife. Mabit laang alaang ti karton ti agas ka. Dituya kon nga pila. Na, agder-diretso kamit iti sango si Kasalya. Di mo ka di makita ti pila, Nangan mo siguro ti imbaga dagiti kakadwata na kapila. Basol ka. Basol ko natarakyak, iso akanayon nga umunak iti pila, Talagahan nalastog kang agsasawa. Any violent reaction, No kaya mo, sumingit ka mat. Na, talaga asiga-siga ka. Saan lang nga iti paradaan? Saan lang nga iti tersena? Agraman dito'y klinik? Di nakalkalabanan, Kasta gayo mo? Ananay ko, apay nagkabil ka nga O niya, agsao ka ba? Ipabarangay ka. Ipulong ka ni Kapitan itamat lang. Ay, wala, maban ka. Agin sisiga ka, ngam di ka narod lumaban. Ang patingga ka lagayam iti sao. Dakil ti bagay kan natangsit og sasaw. Di na magkamamot ti lumano. Ay, meron ka. Pating ka talaga ti sao lata nga tao. Anya, agsao ka ba?
Ayan nga itahagas ngayon na alam. Sana ka nakaala. Awan pa'y ni midwife. Nini. Nan ano tangiwat mo ba kay? Agdardara may. Ti awanan Ay, pa'y sus. ni Aberta. Dinanog nakit din iti sangwanan ti ado a tao. Ay nawaw. Nakaraman ka din ang oras. Napunuan dan kang ka ba kay? Ala. Singit pa mo, why? Inton mabagbagaan ka, agin lalastog gan agin sisiga ka. Ay nabakit. Amangan no inton sumaruno, matamton ti danugan da. Ipabarangay ko da dya tao. Dinanaw, uno impungot mo kumamat ah. Agpatulong ak ni Kapitan. Agin sisiga ka, ngam di mo magam kaya ti lumaban iti tinanugan. Takinangiwa mo maglagayam ti ilaban mo. Ha? Ay nawaw. No adda ti pila, agpila ngamin. Si Kati makipila ija klinik tamapanak ija barangay hall. Ne, kita ama. Amangan lumapan ka ijay kat sermonan nakaakarkaro ni Kapitan. Amo ni Kapitan Dugalim. Amo na amahilig ka sumingit iti pila. Amangan kit di ano katawaan na ka. Nalastog ka. Ngam ididinanog datangiwat mo. Agpabarangay ka. Saan na nakasapulan ba kayo? Anya asaan akasapulan? Kat no nakarugrugit takawas mo. Kasta tibado nga pasentraw. Katigtigos ko lang man. Nagdigos ka nga paiso. Ngam insublim manen takawas mo. Agpilis ka mo ta. Takababain ka dagiti makakita kan ka. Upat nga aldawon aday takawas mo. Awan mati ko nam asuka tamtap no mailaba. Di mo pa'y kahit bakit. Saan ka mabanog naglaba? Kan tipid iti sabon kan danom. Ay na, nalabosa na pa nagtipid tikas ng aramida mo ili. Agpakada kon miling bakit. Malumtong nga agawid ah. Tudumagasak pa iti ayan dananang. Na, talaga nga awan ti denggem asao. Ay nawaw. Apay ngamin, ay apakibiyangam amin. Agraman kaus ko. Pagpari ko tampay bakit. Sa dino tinagapwa, Willie anak ko. Ije sentro nanang. Adati napan ko inaplay na trabaho. Ay nawaw. Nagpasentro ka kasta ti kawas mo anak ko. Ah, ada ka diti parikot iti kaus ko nanang? Kaslapigadan mo't tanta kawas mo anak ko. Ada ayamat agaplay akasta. Tinapatag kat saan anaangot nanang.
Nagdigusak mo dito agsawa. Kun at least, nakatipid kami na. Nagdigos ka. Ngam kasta ti kawas mo. Awan mati ko nam nga agpilis ka. Agtip-tipid ka nga agpaisaw. Ngam kasta tay tsuraam. Ay nawaw. Di ka di maangot ti bangbanglok, nanang. Ay na, pang-aasim Manwile. Di mo ibabain ni bakit mau. Ninanang mit. Agsukat ka ah. Tapno malabaan ta nakarugrug ita kawis mau. Kaskalaan niya iti kasta. Ti pagparikot ang Mari Mileng. Ay, kas iti sigod lang ta amare. Talaga pumudot ti ulok iti day ta awili. Iti anya makagapu Mare. Kasano mo ngamin, di na amo ti agpulos, mare. Uray aglang lang nga apigadan ti kaus na, okay lang kan kwa na. Tinapatag kat nakatipid kami kano iti sabon ken danom. Aywan, limabas iti paraangan mi itay Mare. Nakarugrugit nga agpaiso ti bado na. Awan ti serbi ti panagtip-tipid na no aglang langamat nga anya Mare. Ay, iso pa yan ti pagapaan mi no daduma, mare. No adda ibagak apaw, nagado arason na. Tipid ka no iti sabon ken danom ti kastingar aramiden na. Ngam, nabasamit ti buok na Mare. Kasla nagdigos may. Nagdigos nga agpaisua, ngem insubli na mo ti kaus na. Ulit-ulitem abagbagaan Mare. Addan to siguro pagnakman na. Para iti pagsaya atat na ti bagbagam Mare. Tumara kita, Mileng. Di mo kutkut yun to t-shirt yun pantalon ko dito ya. Tausarag tumanan no agawid ah. Ay nawaw, talaga ka di nga awan ti planom amang ilaba kadagitang wili. Mabalin pa ang mausar dahi bakit? No sa anak ngagbidot, idi pa'y napalabas alawas aday tatikawis mo. Pagapaan ta ka di man, ti maipapaniti dahi tabanag, Mileng. Ay talaga apagapaan ta. Tadi mo matam mo ti dumngag. Nagado akawas mo dita. Agdigdigo sakmat ah. Oo, uray manupay adigos ter aramidam. No di mo sukatan ti badom, awan lat amok wili. Basta, di mo pakibibiyangan dahi to'y, tay suot ko pa'y kunak manay. Mabalin pa'y ang mausar iti man. Marilisa, Dapay Mari Mileng. ikanak man iti do asa si Mare. Tay nabanglot itid mo ah. Itaman pa nga garamat ka iti fabric conditioner Mare. Una, tay inlabak ti bado nila kay kumare. Kaya imbag man tayo manugaw. In timing ko nga adda na panan na. Mayat nga ron ano kasta Mare. Tapno saan nga aglang lang apigadan ti kawis na. Kan, tapno mausar na matlaang edad do maakawas na amare. Nagado abado na iti drawer. Mabit lang Mare ah. Alaag ti fabric conditioner agat gatangam. Ay nawa, jak makita ti pantalong ken t-shirt ko, Mileng bakit? Sa dino tinangikargaam ah. Di mo ka din nakita ti kawis mo nga agbitbitin iti sampayan, wili lakay. Ay nawa, saan ka di nga imbagak keng kaadi mo pakibibiyangan ti kawis ko? Saan pa'y anamagaan? Mga lakay iti pagsukatam dita drawer. Adumot ti badom dita. Dayjay nga rod ti kayat ko. Ay, agpakalaing kanto maning ngaming ka. Naa, imbes amaragsakan ka, tanalabaan ti kawis mo. Si kapay laang ti agungot akasta. Ay nawaw. No imbagak ngamin adiyo pakibibiyangan. Diyo pakibibiyangan. Ammom ka de. Kasla kulay ti buguong ti kulay ti danom anang nilabaak iti kawis mo itay wili. Bago umuta sa asawang, Mileng. Katun may. Kasla buguong ti danom ti kinarugit ti kawis mo. No. Si kapay laang matadaganas ng agungot. Si kalangaruden ti nailabaan. Makistan bayak mampay titi balayo nanang. Ay nawaw. Naibagbanta na panunot mo tinagsukat iti kawis mawili anak kaw. Una, taging lalaing dahi ta, Mileng.
Tay takit iti nagapaan mi itaya. Anya? Makaungita ka. Tapakibibyangan na lagi kawas ko. Sakbay apim manawak, binilin ko adi na pakibibyangan ti kawas ko nanang. Amuyo na niya tinaramid na. Napanain laba. Awang ki din to sarak. Di ka pa'y kaagyaman ta inlabana. Ay nananang, mausar ko pa'y kumaday jay akawas. No di mngag kanya, di saan kumapay anabannog anaglaba. Na, di ka mabaeng pag na di tarwara nakarugruget ti kawismaw. Ay nananang, tinapatag, kitagdigtigusak. Jak amukin kawilay. Jak magustuhan day ta pa nagrasrasun mo. Umayak man, miling anak ka. Di yumat imbagbaga nga umay kayo agpasyar tatang. Awan ko matiplano nga umay, ngam sobra tinatang ken prutas. Isuan na panurot ko ti umay mangtig anak ka. Ni Willie nga. Napansiguro manen ang iti ayan ni nanang na tatang. Ay nawaw. Adda ka dito sa anyo nagkinawatan anak ko. Nagapa kami itay tatang. Kasano? Iso lang nga rodin ti nailabaan. Iso pa'y ti makaungot. Apay ka na? Ti sigud latta nga isyo mi tatang. Di na amu ti agsukat. Noan niya ti insuot na ita. Isumeten iti manong aldaw. Agdigdigos. Ngam kaslaawan metla ang serserbina Tadi na met amu ti agsukat. Amuyo ka de tatang. Idili na ba akti kawis na kasla bugoong meten tinagbalinan ti danong. Ay. Day taki din anak ko. Hey, siyak pa yun ti mabain kadag iti kalugaran tayo. Taamangan no panunutin da asaan ko nga as-asikaswan nila kay ko, tatang. Rumabieng, miling anak ko. Di akon mauray ni Willie. Sigurado ang marabyan day jay, tatang. Naupay siguro Ay nawaw, anya kumangay ti pakaupayan na. Kat pagsayaatan na matikas tangar aramidag, tatang. Ibagam tulad takin kwa na nga imayak anak ko. Umayak tumanin pumasyar no mawaya anak. Wan, tatang. Pagsalitaan nyo anasaya at iparikot yung anak ko. Maala pa'y dayta itinasaya at asalitaan. Mano atawan meten aparikot mi day tatang. At danto ti pagnakman nila kay mo. Maamiris nantaw. Aparamit nila ang iti pagsayaatan na. Ti kastangar aramideng. Rabi and Willie anak ko. Saan ka kadipay nga agawan? Dito ako na mga nanak. Tapno maturo kaklangan no agawid na. Mangisupot ka lang ng itisidaan nyo kani bakit mo anak ko. Aduma itinlutok nga adubaw. Saan nanang? Ay nawaw. Mga anak dito sakbay nga agawid na. Anya kalakit di mo't na ayawilay. Saan ka mo't makaaw-awat? Nangalaam mo't ti kasta nga ugalim. Pagsaya atam ti aramidan ni bakit mau nga makaungat ka pa'y laang mag. Ay una yan ay anak ko. Limabas nila kay mo itay mare. Sa bali mo't tantibado na. Napilitan ang nagsukat amare. Ta saan ang magaantiin labak abado na. Naimbag man ta saan na nagungat mare. Nagunget kit di Apay ka no apakibibiyangak ti usar na. Ay na. Uray manupay adigos ti aramidin nila kay mo. No saan naasukatan ti kawis na. Awan matlaang mare. Kasta mo ilaang tisang kaibagakan kwa na, mare. Ngam kasla awan mo't mangmangag na. Hay, makapauma. Kitaam, di nan tumanin sukatan ti kawis na, anakitam. Makalawas tumanin nga isot
Uwan, ma'am. Willie gayam tinaagan mo, sir. High school graduate. Husto ka di. Uwan, ma'am. Okay, i-review pa ila ang application mo. Awagan kan tulat ta. Kaano nga ta, ma'am? Diyak pa'y masigurado no kaano. Awan pa'y nga mintiwayak ita. Taad ti daddo malakad ko. Urayak nga rin tawag yaw, ma'am. Kumusta ti trabaho ngay na playa mo, ili anak kaw? Saan pa yung mawag tinaplaya kay sentro na na? Ura di ta bakery. Urayak ka no tiawag da. Makalawas yung tinapalabas. Ngam awan mo't ti maawat ko atawag. Apay nga ta. Ura ti da dumang inaplaya kay dinanang. Awagan da ka kunada. Ngam awan mo't. Ay nawaw. Amangan mat no nadismayada anak kaw. Ha? Kanya kumangay ti pakatismayanda na na. Kasta ti kawis mo, no kasta mapan kaagaplay, saan ka day? Uwan. Masiguradok nga umanay arasunday ta, tapno madismayada ken ka. Awan ti proper hygiene mo ama ko na anak kaw. Nagdigos ako man. Sakbay anapanag iti opisina da na. Wan, nagdigos ka nga agpaysaw. Ngam kita ang pantakawis mo, nakarugrugay. Awan ti sirbi na nga agdigdigos ka, no isubli-subli ti kawis mo. Pudno ka di tinadamag ko, Mari Mileng? Anya tinadamag mo, Marilisa? Ado ka numat tinaplayan nila kay mo at trabaho. Ngam saan ka numat ang maalala? Tsaka mo, amare. Apay adi mo ang mo, Mare. Saan kami unayan ngagsarsarita, mare? Naumaak mo dun. Ay nawaw. Day tatipod no, Marilisa. No agkit-kita kami igibalay, kaslaangin-laangan ti tunggal maysa. Saan mi matan apakibibyangan ter aramidon ti tunggal maysa, mare. Sa dino tinagapuam na anak ko, Reng? Ay, di ta kabangibang a barangay, Lisa. Ha? Apay ka din, nana. Napan ko lang sinalodsod no hiring da. Talaga marigatan ni Willie nga agsapol iti trabaho, nana. At dati na istorya ti gayem ko nga agtrabaho iti bakery ang nag-applyan ni Willie, nana. Ah, anya ti indanon na ken ka, Lisa. Nadismaya ka no ti supervisor da. Idi nakita da nakarugrugit ti kawis ni Willie, nana. Kasanumat nga men. Nakarugrugit ka no ti kawis na idi na pan nag-apply. Saan ka no akas jeti klase ti empleyado akayat da. Nang runa ket bakery ken restaurant ti pag-applyan na, nana. Ay nawaw. Kunahakon kahit. Nadismaya talaga dagiti nag-applyan na. Sa bagay, adama piman punto da, Lisa. Kasapulan ti proper hygiene. Nang rona ket ti pag-applyan na at trabaho, ket adda pa kay naigan na iti makan. Aday bagakken ka, pari Willie. Anya na ita, Marilisa. Nabayagan nga agsapsapol ka iti trabaho, saan ka day? Uwan. Ngam sana mo ito na mapagasatan, Mare. Amok no anya ti aramidem, pare. Ay nawaw. Anya ngay, Mare. Proper hygiene ti issue ti may saan nag-applyan, pare. Nakarugrugit ka no ti kawis mo ang nagpa-interview. Iso ana dismaya ti supervisor da. Agdigdi ko sa mo, Mare. Wan, agdigdigos ka. Ngam di mo masuksukatan ti kawis mo, pare. Anya. Dumngag ka ngamin ka ni Mari Miling, pare. Sukatan mo ti kawis mo. Di mo urayan nga agla nga abugong ti danom no labaan ni Mari ti kawis mo. Nasaya at mat, tanagawid kan, Willie. Adda na patagapagsaritaan ta. Adda na damag ko may papankadag iti trabaho nga inaplayam. Kamukon deta bakit? Naibaga ni Marilisa sa kanya. Nasaya at mat nga rod, tapno saan kon nga ulitan. No dimngag ka kumakanyak, idi.
Di saan ka kumaan narigatan nga agsapol iti trabaho. Kamalik dahil dyan bakit? Kanayon ko nga ibaga atipid. Namkastoy mo't ti ibunga na. Ay, syakto pa ya kabalay mo. Masiksikuran ang makakikita iti kawas mo. O di ad-adan ti sabali ang tao. Bakit? Bangirwar ka mga rod iti t-shirt kan pantalong ka. Kasta agsukat ka. Saan anatangkan ti ulom lakay? Saan anasaya at no tipidem mo't unay ti bagim? Ay nawaw, mayat ti kawas mo itaawil ilakay. At ati interview, iti ap-apply ka trabaho bakit? Mayat ano kasta? Barang alaan dakmutan Iti kasta alangam ita. Imposible mo't ang ma-reject man ti application mo lakay. Sapay lang ko mga rod bakit? Tama ala akmutay. Kahit kumutun tagtrabaho. Sigurado da ita. Lalaingam ti sumungbat no interview da ka lakay.